Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi. Ungalicindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolungisa nazo, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje, ukuze ungaphuthi-ke lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi ungacindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje la kulethele-ke amazwi kababa ka-A_K_A laphana, A_K_A wayengumculi we-hip hop-ke laphana owashona eThekwini edutshulwa-ke la. Uthi-ke ubaba ka-A_K_A uTony Fobbies uthi abantu abaningi babelokhu bethi justice for A_K_A kanti babengazi ukuthi bona as umndeni uGeneral Mkhwanazi namaphoyisa babebambisene konke and they were on track of everything. Uthi akukho ababengakwazi, even the strategy they used babazisa ngaso ukuthi sesibatholile abasolwa, kepha angeke sibabophe ngecala lika-A_K_A for now, but sobabopha ngamanye amacala abo abanawo abawenza. Uthi bathi lokhu benzela ukuthi bebe beqoqa bonke ubufakazi while abasolwa bengaphakathi ukuze mhla befaka icala lika-A_K_A bebe sebeqalile ngophenyo lwabo bese-ke kuba lula kwinkantolo. Uthi wagculiseka kakhulu ngomsebenzi wamaphoyisa ayeholwa uyena uGeneral Mkhwanazi himself, wakhetha ukuzibambela. Uthi icala lizoqala ngoJuni wangonyaka ozayo 2026. Ubaba A_K_A laphana-ke uyasho ukuthi-ke webambisene namaphoyisa-ke laphana-ke amtshela ne-strategy amaphoyisa azosisebenzisa ukuthi abasolwa sebebatholile kodwa bazoqala bangalifaki icala la-A_K_A, baqale lokhuze babayise enkantolo for amanye amacala bebe besaphenya kahle basaqoqa nobufakazi ngecala lika-A_K_A. Laphana-ke bonke-ke babehlangene-ke uMkhwanazi naye ubaba ka-A_K_A babesebenzisana, uthi wayazi yonke ama-moves enziwa amaphoyisa, babehlangene-ke laphana-ke. Ubaba wakhe A_K_A laphana uyamncoma uMkhwanazi ngoba uthi-ke uye-ke wayibambela-ke ngalo-ke leli cala lika-A_K_A lisazoqhubeka. Mina ngicela bese kunama-conversation futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu, bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha ngizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.